1,5 kenoblica keksa, 1,5 mleka, 5 pudinga od vanile, 250 gr margarina, 200 gr šećera u prahu, 7 kašika kristal šećera, 100 gr mlevenih pečenih lešnika. Ja kad nemam stavim mora se, super je, 100 gr mleka u prahu, može i ne mora, pravila sma i bez, isto je lepo, 100 gr rendane čokolade, po želji 500 ml mleka za umakanje keksa. Priprema: pudinge, kristal šećer i 20-300 ml mleka razmutiti, a ostatak staviti da provri. Kad provri zakuvati i mešati dok se ne zgusne, pa skloniti sa vatre i ostaviti da se potpuno ohladi. Za to vreme podelite keks na 3 jednaka dela, izbrojte komadiće i poslažite donju koru da znate koliko vam keksa treba i kako će torta izgledati. Umutiti margarin sa šećerom u prahu pa dodati ohlađen puding i opet umutiti. Podeliti na 3 jednaka dela pa jedan dodati čokoladu, u drugi lešnike, a u treći mleko u prahu. Dobro namočiti u toplo mleko keks, nemojte samo provući keks jer neće omekaniti koliko treba, ipak je dosta debeo i neka mleko bude toplo. Poslagati prvi red keksa, pa staviti ceo jedan fil, bilo koji. Drugi red, pa ceo drugi fil, treći red pa ceo treći fil. Dekoracija po želji. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.